o silia kung faikau milionga la tu tupe fa over chela milion la ko ko fa le o masingi male la to fa tu le ango o le nga po ia nga lo kwa kau so Yang ila el vaina le tatu company foi le Blue Sky ata wina phone fa pe ele titi tu pe fa to sen malo ale o tele profitile o mo vaina le ina o ke ala o fa kau le si company len tali ye a msanga ai o mangingo ala ai salo le simbe le imam la ye la em veio ngo va pe ko la e kalima e skemul muli nga ngo fa ma alo ofe o le kele io ngalu ngal company fight talu ona la to to avea le Blue Sky le talu na to fatta winda le samotel o silia kung faikau milionga la to tupe fa over chela milion la ko ko fa le o masingi male la to fa tu le ango o le nga po ia nga lo kwa kau so ina ia ma fa ia on alun por kalame il fa pupunga la ele se mese se ma se fa te tenga le la ortu so se pisingi sia ke fa ka ola kiki e ngofolo ai lo ko mai ma fa kele e angel kaimi por su causanga wa le se fulka si milionga wa fie sala milionga le be wa nga ia le ka pe ya no me compagnie pas a fa penga fa ka mai se compagnie nga ka si pas ai se fulka usanga a fo ke wa fa pas ele se sangalanga ele me fai ko fa ka winga ku ele ka unga fa ka mai ngai fa ka mai le compagnie pasi le penga le lima sulwa la wa fa pas e ke fa ka el 100 milion kala e ke fa ka e seska wa kopu ma ola le business kalwai le ko mai nga e ku e nga ola le business al kalfengo fiel